Red color, where are you? Here I am. How do you do? Mana black? Black tuh, black. Cabut yang black. Kasih lihat teman-teman black. Dedek. Di kepala dia. Ya. Iya. Red color, where are you? Here I am, how do you do? Red. Lepas. Red. Ayo blue. Apa ya buka? Nih buka nih. Oh, Dede mau buka keran. Duduk Dede duduk. Nah. Tapi ngomongnya buka. Kerannya dibuka. Tembak teman-teman. Tembak teman-teman. Tembak lagi teman-teman. Blue color. Where are you? Here I am, how do you do? Blue. Lepas. Dede. Ye, lepas ya. Biar terbang. Blue. Tuh. Lagi. Ini. Yellow. Hello. Yellow color. pegang. Duduk kakak nggak kelihatan mukanya. Kalian kira Yellow color. atas lagi. Oh, tidak dilepas. Yellow. Dede. Wow. Dede kenapa? Dede nggak bisa ngisi air ya? Ngisi balon nggak bisa ya? Wow. Wow. Orange Orange color, where are you? Here I am, how do you do? Orange. Orange. Dek, lepas dek. Ayo Dede yang lepas orange. Ya. Keras. Nah, ini udah orange udah. Aduh kak, tidurkan lagi. Aduh. Nenek tapi terbang. Aduh. Yeay. Wow, wah pecah. Nih, Dede yang ini. Muncrat Dede. Oh. Dede yang itu, Dede yang kuning. Aduh. Sampai jumpa teman-teman. YouTube-nya segini dulu ya. Videonya segini dulu ya. Wah.
Teman-teman bikin kolam ikan dong. Kalau ikan belum ada ikannya, jadi kita bisa berenang. Kabian aja dulu sama saudara KF. Kabian mau buang di sini ada ikannya. Dedek lagi nyambuin. Dadah. Dadah. Jangan lupa. Jangan lupa subscribe ya. Akna subscribe gratis. Dedek, wah balonnya besar. Dedek. Bye. Dadah. Udah selesai. Nah.